Dulu itu sekadang. Boleh lah. Adik, kenal nih dia, sare di pos ronda. Sekadang bah itu kuat ya. Namang, Alhamdulillah. gue sasaha di dia bisa loba batun. Bisa berapa ya, Bah? Ya mau pat, burit bisa sasar. Pasti ke kadangnya putih. Kadang wah. Iya, Bah. Motor orang ke mana, Bah? Motor Bah. Motor naon? Motor tadi pangkrut kesarean di dia, Bah. Tadi mau motor ke dia, kesarean, kecapean. Motor ke mana, Bah? Oh, make motor dia. Pakai motor, Bah. Motor, Bah. Da urang mah. Dia ka dia geus motor ningali ade di we keur sare di sorangan. Iya di dia, Bah. Aduh, iya mah. Gua bukan maling meureun. Kurang ajar ieu mah. Kesarean, Bah. Ya motor ke mana? Kantor polisi bawa ka dia uruskeun sampai beres urusanna. Kumaha maling kitu mah. Bawa ke dia kantor polisi. Heeh. Ieu mah kamana gobloknya. Bah, tulungan, Bah. Uang tangan ayo. Bah, tangan, Bah. Ya hayu uang tangan. Tangan, ayo. Bah, bakal dicarekan, Bah, orang, Bah. Mah tuh, Bah, tulungan, Bah. Iya, kemana iya, Bah? Bisi ya mah ka kebon. Aduh, Bah. Bah, Wah, maling bakal dicarekan orang. Aduh, ayo jakal kasarean. Jangan kebelah ditu. Kebelah dia, jangan misah, nggak kepanggih. Atuh, Bah, mencan, Bah. Jog. Bejaan, Bah, mengkepangi, Bah. Nyaho motor gigireun pos. Kita batak molor di mana wae. Sing tantib bisa teh simpenan teh. Kumaha mun aya maling? Well, pokoknya mah. Aji.